Murungamiri wa municipality ya Mutindo noegito bunkanatana aritete watho bwa biashara bonze bara bakaraga na kuritira biashara chao kuma betorurine ya Rubis mwakanda gachene ya kathita kuthama antone augete bubu nikienda kubariganiria na mitino ira yumbikia kumira akiwa bubu bumanite ne karikara Mutino jwalondiani jurajo atigirira antonkurukia 50 batete oturo bwa Oringi ni ugambi bumite kinyakire DCC wa Imenti North abiachara bakiurwa nande kuritira ngoge chiao buntu kunge kura batethira bari ugwatine muthuri murioki na chataredia kulingana barugera yumito bisine boraisi ekirikidwa ni munini wa county commissioner ya North Imenti na gukinyira munyere muthiriro kangangi no enkana tagitobu ne tibarugenge ne barugo utikira ntibara kwendele barabarene bakuthwa bakeberiwa byo ni kulingana mitino era yonekene na ukanyuma irenjire mwe kuligirio ntobo tekonekene na county ya Meru naru atwejete kuga twena barua kuma KDC na county commissioner ate kulingana na President, His Excellency President Ruto na CS Warons Bwana Mukomen ibarikite kulita national policy ya kumanage trending kana thoko ndene barabara chietu na barwe wendisi eriuga tweberie antu barabonde barikire highways na barabara nikenda tweberie ikuo ndene ntora chietu na barabara ene chietu kwa municipality ya Meru itukuona ibwega twere ya Meru na mono barabarita ngwecha thoko ndene municipality itweberie thoko chietu chionde ndene njirene jaja kwetu Mutindo kuma aja Rubis aja mwanga kathita itukwebera tukwera ndo betu abiashara bu bebere kuma narua antu ibethirite bari njirene bakendera into njirene inkomenya na rochia na atano chia baba ingimo bagochwa into lakini ipo kuona accident jere rethirite raro milimani the other day ya Kenisoroba ipo kuona ngethirite kurumone the other day ingobromba nerengira inarora rodiani igoronera kwindema nondo bagitumigike president ita ondas cia kweberi anto njirene araba ugitira ndi abiashara bonde baraba kwendera utira barabara betho bakeberwa nondo buketha bukiri kutu kuma ntukwenju matatu ara biashara baraba muriki muno ni baraba kwendera utira mwendando akwena moroyo kathita ke operation ye anto laba kukinyangwa naja no twangale ngale kaumara lamine ka mbriki ke ya kakinyanto nipo kumeyoro kolaka leo jo bwero so oni gotangaza officially operation officially ya kuambiria kuitanto barabara ene don't deserve kuma mande deputy commander ale municipality commander bale hapo atabakomenya the operation ya kuambiria kuma mande officially na itukubenda muno na naiba mami na narochiane atanochia itu twebere ninjirene ntuige kutukwebera kwa kuma Jumatatu tukute kwenda aja uju kwethera kwina antu na batwe personally the office ya municipality ekoni ya biashara babonde kuma kathita mbreji kwejaja araba karitera biashara na araba tiomba kurua indikira tutekwenda kuigua ate tukarus customer ate mundorora tukurera matoma na angu aja to ara ya kathita ate tukabaga no tunatu tutenda gikukeja pia bonda wote ambao wanatumia barabara kutoka Rubis karibu na barabara wataondoka amabu nkanata akethwa gita mukana nkuruki na itukwira muntu onde okuritira biashara ni ara kwina drainage ara mugujo batiko kurukira keja gakarutara ro biashara antu betu baraba kutheria tauni batekomba gukinyira rukuru ndene drainage kwa hivyo pia hao tutawaondoa kwa hivyo baretere bakantara bakana ruji gukurukira jaga koromone jirewe kuna magakoromone imembamiwa na aukas nateka tukurwa na aukas tukuga ntobane arochia iba mami betu indi bebere njirene yu kenda ruji rumba gukuruka bwega na kenda nyakirinas betu bomba ku polita kalobati na bomba kutheria nkiripotera urujuma butamuthuri murioki